ibendera umwanya. Tercih cukup. Harap. Ibarat. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akarasi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba bafite bato muri polisi y'u Rwanda, amasibo abaherekeje, itsinda ry'ibendera n'itsinda rya muzika rya polisi y'u Rwanda. Akarasi kari masibo 10 ahagaze 87 ifunguye. Twiteguye kugenzurwa namwe. Nitwa Chief Superintendent of Police Jean Pierre Kanubayire, umuyobozi w'akarasisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, mwaba mwicaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'amasibo. Isibo ya mbere wa Officer Cadet George Borora na Officer Cadet Fred Ngoboka. Isibo ya kabiri ni Officer Cadet Clementine Likuze na Officer Cadet Ange Consolé Ishimwe. Itsinda ry'ibendera riyobowe na Chief Inspector Kenneth Karuhanga. Si wa gatatu yewe na Officer Cadet Yvette Mutesi na Officer Cadet Sandrine umubyeyi wa se. Si wa ya kane ni Officer Cadet Douglas Shirin na Officer Cadet Robert Byiringiro. Uwungirije akarasisi ni Superintendent John Bosco Rurangwa. Si wa gatanu yewe na Officer Cadet Isaac Butunzi na Officer Cadet Moses Irakiza. Si wa gatandatu yowe na Officer Cadet Si wa karindwi yowe na Officer Cadet Perry Velmont na Officer Cadet Ringweneza. Si wa ya munani yowe na Officer Cadet Boaz Castro na Officer Cadet Patrick Sanzineza.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itsinda rya muzika rya polisi y'u Rwanda riyobowe na Superintendent of Police Ernest Harerimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igezo yarangiye, turasaba ko akarasi kereka imbere yanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turongera kubasaba guhaguruka twakire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. ariko bikaba byanifashisha mu rwego rwo kuyobora ibikorwa bya police operation cyangwa coordination. Bitanga ubwirinzi buhagije ku bantu babirimo, ubwirinzi bututse ku masasu cyangwa n'ibindi bikoresho umuriro. Izi zo zikoreshwa n'abakunze kwitwa SWAT, na babandi bakora ubutabazi budasanzwe mu nyubako ndende cyangwa ahantu babasha gukoresha izi nzego mubona kugera ahantu hejuru kure mu bikorwa bitandukanye. Mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi ricunga umutekano hifashishijwe imbwa. Ariko by'umwihariko uyu munsi icy'ingenzi tugaragariza abanyarwanda nuko uyu munsi ishami rifite ubushobozi bwo kubwaguza ibi bwana bikarerwa, bigakura, bigatozwa gutahura explosives, bikatozwa gutahura ibiyobyabwenge, ndetse bikanatozwa imibanire y'imbwa n'abantu ndetse n'imbwa ngenzi zazo. Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ibi bikoresho bigaragara hafi mu gihugu hose ku mihanda yo mu Rwanda. Icyo kinyabiziga cya gifite control. Wowe wari wambaye umukandara? Ese wowe ubwawe wari ufite telefone mu ntoki ugenda uvuga? Ibinyabiziga rero uretse no kuba bifite ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rwo gutahura, gukurikirana no kubika amakuru ajyanye n'ubugizi bwa nabi cyangwa andi makosa yo mu muhanda, ni imodoka zinifashishwa no mu kazi gasanzwe ka operation gasanzwe mu muhanda yo mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali. Ni ishami rya polisi rishinzwe gusuzuma ibinyabiziga. Muri rusange dufite amasantere dusunzumiramo ibinyabiziga mu ntara zose zigize igihugu. Iyi rero mubona hano ni imashini ikoreshwa mu gusuzuma ibinyabiziga ariko igendanwa, twifashisha mu bice tudafitemo amasantere dusuzuma ku buryo bwa buri munsi. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano ahahuriye abantu benshi, cyane cyane mu mikino, mu birori, inama, kugira ngo aho bantu binjira aho ngaho bari buhure muri icyo gikorwa babashe gutekana ndetse ntihaze kubamo wabangamira undi mu rwego rw'umutekano. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ubutabazi no kurwanya inkongi y'umuriro. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ariko navuga ko bikora akazi kamwe bigatandukana mu bushobozi aho bibasha kugera. Mu gikoresho mubona kino kinyabiziga kibasha kuzamura n'urwego rukagera ahantu hejuru nko muri etage ya 22. Aho hantu hejuru iyo hari umuriro ibasha kuzimya, ariko ikabasha no gutabara abantu bashobora kuba bahezemo kubera inkongi y'umuriro yafashwe